Anyang akit din! Daytat, isidaon tayo. Sardinas? Unam abang ustimapan mo gatangan. Kurang di kwarta. Anusan tayo dayta sardinas? Awan pa'y magpamigsag trabaho kastol. Saan ka nga kudkud Taday talaang ti pakaanayan ti kwarta. Di pa'y makaraman na tao mo titinay masamasida. Ay so, saan ka nga kudkud kunak tanay? Agtitinag dagita balakubak mo nagdarakod. Nay. Abay, pweso. Nagadumot din ti balakubak ko. Awa mo ide. Nita, wag-wagan na kidin taulo na. Agtitinagdan, ay sos, napurpurawon day talamisaan. Oh, apay manan? Ay, umay ka kumalakwan iti bangbang lumanang. Ne, ikatemmet ada kita sapatos mo, takalamlampasok dito'y datar. Ay, nagistrikto ni manang. Ikatem, tanagrigat taglinis. Sige man laangan. Ne, anya ti karga da itaawit mo abag. Lakok da kita, gumatangkan. Adda bangbanglo, adda lotion, kan roll-on. Ay, jak kasapulan da kita. Anya asaan, kaani, permi ti kursing mo. Ay sos, adda aklaang mo dito'y balay. Bayamon. Gumatangkan. Day ti roll-on alakok o tigatangam. Kaano agas ti angli day ta? Kat roll-on nga rod. An-anwak ngay day ta? Amang ano di mo pa'y naangot day tabagi manang. Anya ko matiangot ko. Nagpigsa ti anglit mo. Ay! Di kan umay dito'y balay. Nukasta ti bagbagam. Pudnumat Makaungot ka kat pudnumat. Agpada kayo kinimanong Efren akaang anglit. Oray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak agumatang itilakom. Gumatang kan, tano gumatang ka iti may sa arulon, adda pasurot na abangbanglo. Apay, pudno aya, ang litak. Ang utom ngamin, aday takilikilim. Awan mo, maangot ko. Ay na, kasapulam ti bangbang lumanang. Takas na angot ti bakit asaan ang nagdigdigos ti payod mo. Sige, uyawan nakpay. Bayada mo day tarulon kan bangbanglo. Gatang ko iti sidaon mi day to'y kwartak dito'y atallo kasot. Nakasil day tan manang, iso abayada mo. No saan ang nakasil day ta? Sa ngaribo ti presyo na. Ay, mabisina ko na talaga. Naglilagtik din natin construction worker. Nakaluto kan bakit? Kilaban, ti kanan tayo ita. Anya? Kilaban? Ano san tayo no anya ti adda? Anya dito nakaparabaw dito lang isahan? Bangbanglo. Kan agas iti anglit mo. Siya? Ada anglit na? Nagpigsa ka no kunan April. Awam mo ti panagkuna ka. Ginatang mo dagito? Nangalaam iti pinaggarang mo. Mano dagito? Isungarod ako na nga aganos tayo pailaang amangan iti kilaban. Tadita tinangikatangak itinabati akwarta. Anya? Punay ka matang koreng? Sapay mabisbisina kon. Kat sang ka nga agungot pampanunutek laang matday tamadi nga angot mo. Awan lang arod makukwartan. Dagita pa iti ginagatang mo ba? Apay maray. Ay. Sumanag kamag. Kwa maray. Umutangak man. Awan pa'y buhay na manok. Unay kamutin. Saan ka man nga umay dito tirsinak lukas ta ako manudkud ka?
Apay, aya pa kasi kuram amin. Wen tagreg-reg na kita balakubak mo anagado. Ay, awan nga ro ti makukwarta. Iso ajak pa yan kayat kag bigos. Matinagan iti balakubak na kita lakok at tinapay, Mare. Ay, inak man langan. Nakareklamo ka. Ay, bagay mo tinagan ako re. Ta kuripot ka. Nasaya at nasangputan ka dito yung boarding house mo. Ay, agsagsagay saya kun manang tarumwara. Kasangsangpot ko laang pumanaw ka na dagos. Mapanak agisursur itilakok abang banglo. Adon sabot ten tinaglakwam. Pautangan nakman kidi. Awan ngamin makukwarta. At damot trabaho ni Manong Efren Ape amaawanan ka pa ilang iti kwarta. Kurang pa iti sweldo na para kada kami. Manulaang mat ngamin ti sweldo na ngay. Anya day nga angot. Adaya. Si kadya maang angot ko anabangsit. Ay, di ka man. Saan mon samot nga inusar di ginatang mo abang bang roll on. Sayang nga rod. Anya ngay ti Serbina, no saan mo nga usaron? Usarok no adda atendarak nga okasyon. Malaksid nga adda mading angot mo. Agparparang pa yung dagiti balakubak mo di tatuktok mo. Ay, nagmadilakit din ay ati aldaw ko. Puro na uyaw dagiti tattao anakalangan ko ita. Na, mangmangan kan? Mabisina kayang. Katawang ka mo dito balay. Napanak imutang iti kwarta kini ading ko nga April. Mangala ka kidin tipinggan mo tamaan kamatin. Nangalaam day tilitsyon. Ginatang ko Aldaya mapidot alitsyon. Nagsweldo kan? Nang balak lang. Tamakasid-sida kitilitsyon. Kaya't naasawan, awan manen masweldom. Makamuntong. Ay, kasano day tuyan apa nagbiag. Hindi ka man agkudkod tanay. Matindagan ti balakubak na ito makan. Nagsao jay awan balakubak na. Napuspus pulto pa'y ti balakubak mo ngun siya. Yung kakit ayabanin na kita ubeng tamangan tayon. Umanay day ta ginatang mo. Yan anay tayon Ay, saan nga umanay day tang? Ay, kat mo saan nga umanay? Siya klangin tagsida. Saan kami nagsida? Kasta ka de? Anya klase ka nga ama. Hindi sa... Konsensya, anak pala. No talaga matla ang responsable ka nga ama. Saan kan nagsida? Siya pa'y matama kasi dati saan ama baling agsida. Angut-angutam latan Umanay daytan apang ramanam. Anya. Saan kan nagreklamo? Kasta ti ama apagwadan. Laki din di kasto abyak ko na ya. Maray, madlaw wit saan mo tin ngom umayagis istambay dito tersinam ni kumaray. Ay, ni kuripot? Maibagay, tinagan na ako riyan niya. Ay, wen gaya man niya. Apay talaga ka di ako ripot, dahi ta kumaray. Ay, pirmi isun sa nga kabalbalakubak, gapu iti kinakuripot na. Ay, unay mo dahi ta panagoyamon, maray. Ay na, pundo ti bagbagak. Ti karurod ko, umay dito tirsinak at tumawar kan umutang. Kalpasan na, agkudkod iti ulo na, kat agtitinag dagiti balakubak na. Apay nga, nga ta. Ung-ungtak ngamin ka, tunggal umay dito tirsinak, iso anabainan. Ni, anda magam dito, maray. Nangagnansa mo di pag-is-istoryaan ta. Anya kumangay no nanggag na. Nasaya at tapnoan muna. Ay na, saan nakman nga umay lakwalakwan iti bangbanglo, tawan igatang ko.
Saan ka nga umaylakwan, manang? Diyak kaya ti umutang. Kasapulan ti kwarta, saan ka di? Ay katuna, dahi ta ti dakkel aparikot ko. Pues, adtuyin ti solusyon ti problema. Alakit ibagam nga ruden ano anya dahi ta. Adwain nakamapan aglako. Kalpasan na. Ay kat, pagbingayan ta at ipaglakwan ta. Nungay awan malakwan ta. Iso nga rod ado ata amapan aglako, tapno ado ti malakwan ta. Nalaing kan samot iti sales to. No kasapulan nga ag-sales to ka. Ay kataramidag ka. Ala, inta nga rodan. Mapantan adagos? Excited ka matlaunay. Katapno makaaduta ah. Inka pa'y matagdigos, amanang. Kitaong mataday talangam. Kuso-kuso day tabuok mo. Masapul pa'y ayang agdigos ah. Kan, agbabanglo ka ah. Usarim giginatang mo abang banglo. Kaano indulin ko day jay? Apay nga indulin mo. Usarim ah. Limag anmat ngagpayso tirik na ka nagdigos. Uwin ata na ikat dagita balakubak mo. Ay, jak nga rod masangot ti agdigos. Tapang panunutot jay kinaawan ti kwartami. Iso abi na lakubak ka, gaputa saan ka ngagdigdigos. Neta, ibaga na pa'y laang mo. Ala, inta nga rodin aglako manang. Isaganam jay sales stock mo. Apay, anya jar ari bongbongan dagiti tattao ijay. Maray. Dakman amo itay pay dagitakat. Addan sa mo tagpimpinungot at chismosa. No adda, itay pay kumanga imbay naganawa dagiti tanon. Ay, asigak man maray. Jak makapanaw dito itersinak ka. Ibagam tulaangan kanyak no anya ti ari bungbungan da. Papintas. Siyak ti makapanagnak nga epektibo dagitoy lakumi. Ide, nagpigsa ti anglit ko. Ngam ita, awanen. Nagado ti balakubak ko ide. Ngam ita, awanen. Taday to iti pinagsampok. Podno ka di tinangagaw? Wud, iso nga umay kamutin gumatang. Nagadon ti gimatang, oh. Ay, da kayo gayam tar ari bongbongan dagiti tattao. Wen, da kami manong. Dagiti lako mi anak ka sales ita. Padasan nyo ah. Bakit? Siga magayam taglutluto. Ay na, nasaya ata si Mangpot kan lakay. Mangantayon. Makapabisin di talutluto ma. Beef steak, dahi tilutluto. Di paborito lakay. Magtakorta ko. Adda negosyo min kini ading kong April. Aglako kami itibang banglo. Ay nalakay, nakitam lako madagiti gimatang itay. Nagaduda. Ay, aya. Adugayam tinababangsit dito lugar tayo. Ado ti padam ananglit. Babay na mo tinitang ibagbagam nga. Ado pa'y ti binalakubak apadata. Ay na, saan ka mabain amang ibaga? Tay sumagayam ti swerte tayo. Ano tiket mo sawon bakit? Aglako kamin ijay ilikin ni ading ko. Kat gapo taado ti customer, agsosyo kamin. Siyak ti para sales to. Ay na. Anya ngay ti makunam lakay. Bueno, papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.